Iya. Baru dengar bro tuh abang. Ya bang. Abang baru dengar bro tuh. Itu marga saya bang. Baru dengar abang nggak? Tapi abang orang Medan masa nggak tahu marga bro tuh? Ah, kurang luas pergaulanmu bang. Masa nggak tahu kau? Iya tahu, kawan-kawan awak yang orang Jawa juga bilang gitu. Memang tinggal di Medan abang? Hei. Mana po, salah ketik abang tuh. Oke, siap. Hah? Apa? Enggak bang, belajar itu. Cela aku bawa, main no. Coba cek ke bawah. Sama nggak? Di bawahnya lagi bang, main Ome TV sama bule, tengok itu. Oke, thank you bang, thank you. Oke bang, siap. Hello. Hi. How are you, bro? Can you speak English? Can you speak English? I'm from Kazakhstan. Oh, Kazakhstan. Привет. I don't know. Kalaizen. Жақсы өзің қалайсың? Kalaizen. Жақсы өзің қалайсың? Tak ada ini gue. You can speak English. English. Betul kok. What's your name? How are you? Oh, I am fine. And you? How are you? I am fine. And you? My name is Farah. Farah. Farah Dada. Oh, marga ka deke. Harga kali? Marga ka deke ningku. Dream me, brother. Dream me. Marga ka deke ningku. Marga ka deke ningku mo. Hah? How old are you? How old are you? Как дела, да? Oh, betul bahasa Kazakhstan. Nggak sekolah lo? Udah pulang bang. Kelas berapa yuk? Masih sekolah masih jam 4.
Kelas berapa kau? Kelas 2 SMA. SMA? Masih kecil. Masih kelas kami bang. Orang mana? Orang Sulawesi kami. Untuk mana itu? Entah ke kepeningku. Hah? Entah ke kepeningku. Enggak ngerti. Hah? Suaranya putus-putus bang. Entah ke kepeningku. Hah? Entah ke kepe bekas kunai.